nap jenggot nap. Hidup penjane ngunjangot ngalih liang. Kengken carane jak ngalih liang. Sing itu halal, sing itu haram. Kako asal supaya diolo jak halal. Iki meskipun rada wajib bergede gini. Pokoknya kayak carane hidup pang mewah, mobil mewah, rumah mewah, mau panganggo bunga, mau tangama. Pangan pokoknya hidupnya alo, pang buhut nyang lo, sama abet alo, namen lo, nganti bepluh. Ale gaya ulian sing halal mati nyang pidan di neraka pemelam telebok kakon dasicau pang neraka jelas kene aku si deman man swargan madak pang neraka jelas kene yang di swargan nya itu nyen atman prano pemangku serimpu dukuh ngedek itu ajaknya banten ke memantau kan kau bisaan mengutai yang di neraka lean atman cewek ape gede-gede tak koreoni di tuan kau ada melengah nih pokoknya nih ngot sang rawana tempongot pokoknya jangan namen lolo oh sang rawana pang cinawang celeng tepuk celeng ngorabi pokoknya kalau menggigitnya ngorabi gitu malah asar bernyawa nanti biar jana panak dua panak besik jek lelas yang kiri bangkau jangan aman